Ngenziwa umumo welizwe, ugwalo lwalotshwa uNdaba Ezinhle Sigogo. Ofundayo ugwalo emoyeni nguZingiswa Izinja wokaSiqhoza. Ngenziwa ngumumo welizwe. Isahluko 3. Wayamkela uPhikezelo incwadi eyayivela kulisho wakhe wayibala. Wakuzwisisa konke okwakutshiwo lijaha lakhe, wakubona lokuthi kwakufanele likhathazeke sibili. Walizwela, kodwa akumhambanga mnandi ukuthi ulisho encwadini yakhe leyo athi abalweli benkululeko ngamaterroristi. Wananzelela njalo uPhikezelo ukuthi encwadini yonke kwakulokhondlwana othile owawutshengisa ukuthi ulisho wakhe lo uyabazonda abalweli benkululeko. Nxa ebazonda nje kutsho ukuthi usekela laba abalwa labo. Usekela labo ulwa lesizwe sonke esimnyama. Kodwa lesizwe esimnyama ngumthengisi. Ucela ubuzalwane kubaphathi bombuso lo ongafunwa ngabantu abamnyama ngokubathengisa ehamba eqamba amanga kubo esithi uzibani lo nguye owenza ukuthi lokuthi. Uzazipheka ngokwendlela kuhahabayelele lendoda ezakondla imuli yayo ngokufuqela amadoda abantwana babantu ezintolongweni. Axoxeni ke yena Phikezelo lamanina alabomkabo abasokola emajele ngenxa yomkakhe. Eseke wayibala njalo leyo ncwadi uPhikezelo wayigoqa kakuhle wayibuyisela envelophini yayo. Wake wazibuza njalo eminye imibuzo lemibuzwanyana mayelana lokwakutshiwo ngulisho kuleyo ncwadi. Umvanyana wasukuma wayiphosela phakathi komqhakanyana wakhe welembu wawulenga emdulini, lapho ayigcina khona zonke incwadi ezivela kulisho. Esenze lokho walungisela ukulala wasengena ezingutsheni zakhe. Yake yamhlupha imicabango yakhe isilokhu iphindaphinda ayekunakane emva kokubala incwadi kalisho. uPhikezelo wayezalwa nguMachanda Khumalo kwelenkayi esigabeni saseGolitshena. Wayeyintombi empofana engemude njalo engemfitshane ephakathi laphakathi nje. Lanxa nje wayenyathela umhlaba ngokungabantwanyana kwezinyawo, juma lwakhe lwalubazwe kuhle. Lwalungaka, ngakho amadolo akhe ayengamanqina endlovu. Ayehambelana lalokho amathangazi akhe. Kuye kunjalo kuze kufike ezinqeni zakhe. Ubunu lwakhe lungamathebe ebula. Kusuka lapho kusiya lapho ukuqalisa khona imbambo. Wayengathi wakhula ethiwe mpa ngenkalakatha yebhanti lesikhumba. Lokho ke ngaphezulu ngapha isifuba sakhe sasiyingungu engaka. Sikhuliswe ikakhulu zingugudla ezimbili zamabele akhe ayewazonda yena mnini wawo, esithi makhulu kakhulu. Kodwa ke ulisho laye wonke uzulu wamajaha akobulawayo la ayehlala emgqozela indenda babehugwa yiwo. Ubuso bukaPhikezelo babulingene ubude babo buphungulwe izinwele zakhe ezazingathi zehla kakhulu zazamila endaweni engayisizo. Intshiya lenkophe zakhe kwakungumsizi omnyama tshu. Zazinjalo lezinwele zakhe, enjalo lamehlo akhe ayengakamangoye. Ubumnyama bawo lowo babusandiswa izinqulu zawo ezazimhlophe zithe nke, kungathi zazigudulwe ngochago lwenkomo. Impumulo yakhe yayithe ukwehla kancane yasibuya iqapha kancinyane, kungathi yakhandelwa ukuphembela imimoya ehambahambayo emoyeni. Amazinyana akhe ayemadezana ayemile axekelana izikhadlanyana. Wayengakwazi yena ukuthi inyama idliwa ivungulwe. Ilizwanyana lakhe lalinsabanyana lihayihayiza, kungathi liphuma ehaheni olwaphehlwa izikhala eziningi ezilingana ukuphuma uhayezi. Wayethi lapho ekhuluma okungumntonyana kwakhe
okwakulendebe ezizincezwana kutshekele eceleni kancinyane kungathi libomu lokuzigqaja kanti hatshi kwakuyikudaka kwakhe. Wonke umzimba kaPhikezelo wawubutshelezi kungathi wayehlezi ewulolonga ngenkuzane. Izigqoko zazimfanela umntwana abantu kungekho lembu alifaka emzimbeni wakhe limphike. Wayehamba kancinyane umntakaKhumalo engakwazi ukuthi umuntu uyake ethuke atshitshe. Ngalezi nsuku uPhikezelo wayesebenza kwenye yama-building society zakoBulawayo. Wayeleminyaka emithathu esebenza khona emva kokuqala iminyaka emine eMpophoma High School khona koBulawayo. Wayeqalise ewuthanda ewazi njalo ewuzwisisa umsebenzi wakhe. Wayeqale enakana ukuthi njengoba kwakungela lutho lwalumehlula wayezaqansa masinyana athi qotshotsho esikhundleni esiphezulu esazamnika iholo elimsuthisayo. Kodwa-ke akubanga njalo. Kwafika kungamantombazana kwabelungu kwafuqelwa kuye ukuba akufundise umsebenzi wakhona. Wakufundisa ngemva kwenyanganyana ezingangakhe wabona nanko sekwenyuselwe ezikhundleni ezingaphezu kwesakhe. Nanko okunye sokusebenza ngomunwe kukhomba lapha lalaphaya kumlaya ukuba enze yonke kanye imisebenzi le akufundisa yona. Kwaqhatshwa okunye njalo kwaba yisoleso. Yena ukaKhumalo wachudula sikhundla sinye sanyoka ebanjwe lisondo lenqola eqolo. Wakuzonda kakhulu uPhikezelo lokho kwakusenziwa kuye. Wagcwala wathi nswi ngomoya wombangazwe owawuvele usuvunguza amandla amakhulu ngalezo nsuku. Wabubona ubuqotho babuthiwa ngabakhokheli abansundu wokuthi wonsundu angeke aba lesikhundla esiphezulu emsebenzini loba ewazi ngayiphi indlela ngaphandle kokuthi ilizwe libuswe yibo abansundu. Wakhathazeka. Wazizwa esefuna ukuba isiqholo emsebenzini wakhe lapho. Kodwa wazama ukuzikhuza esesabe indlala yasemadolobheni. Ngekhaya ngale ngelokitshini laseMpophoma uPhikezelo wayengomunye wabakhokheli bogatsha olutsha ezindabeni zombangazwe. Ngenxa yokuzinikela kwakhe kulowo msebenzi abesigaba sangakibo bamnika isikhundla esikhulu sokuthi abe ngumgcinisihlalo. Ngokuhamba kwezinsuku ngenxa yalokho kutshiseka kwakhe ontanga yakhe bagcina sebemfake emsebenzini obucayi womthetshaphansi wokuthela olutsha ngomoya obabayo wezelizwe abuye alukhombise elukhuthaza ukuba luphume elizweni nezintunjana luye emazweni angaphandle ukuyafundela ukubhidliza umbuso wabelungu owawukhona. Wayekwazi uPhikezelo ukuthi umsebenzi wakhe omutsha lo wawuyingozi. Ukuwenza kwakufana lokuhamba phezu kwentambo enqunyiswe phezu kwesiziba esihlala ukufa khona ngokwakho. Wawusebenza kunjalo uPhikezelo encedisana labanye ayesebenza labo bakhanda izincwadi eziningi abaziloba ngezindlela ezahlukeneyo ezazisithi labo bantu ababebanike zona babeyizisebenzi zalawo mafemu kumbe abaqhatshi ababelotshwe kuzinhloko zezincwadi lezo. Ngaleyo ndlela langezinye ezahlukeneyo bakhupha amajaha amaningi elizweni. Babewanika le mali eyaneleyo yokugada amabhasi baze bayefika ezindaweni eziseduze lemingcele yelizwe. Uyise laye kwasekukade awuhabula umoya wezelizwe elilunga lezombangazwe elalitshisa lisithi bhe. Lanxa eminyakeni eyayeseyedlule uKhumalo wayeke wakhethelwa ezikhundleni ezithile ezahlukeneyo. Ngalesi sikhathi kwakungasela sikhundla ayesiphethe. Abantu babethe kuhle bake bembeke eceleni kancane ngoba wayethi angaba lesikhundla esithile afune ukubabambisa amalahle avuthayo kodwa kungelamanzi aqandayo eduze. Ubukhulu lamandla ebutho elalikhona uKhumalo wayengakubonisisi kakuhle. Lokho kubona kwakhe kalufifi kwakumenza achinge athi uzulu omnyama ngabe uthi lothu enze lokho okwenziwa ngoyisemkhulu kudala le eGadade.
kucutshwe imikhonto lenduku lamahloka, kubuthwe amatshe lezigodo, kubizwe leli butho abalweli benkululeko abalwa lalo belicatshela. Le uzulu omnyama aqondane lalo egcekeni laphaya, aligongode ngenduku langemiphini, aliqeda lithi du. Lobu bukhali obubuthundu bengqondo kaKhumalo babubona abantu bempophoma. Bakubona ukuthi bangaqhubeka bemkhetha umuntu lo ngenye imini bazakwethuka esewele lapho phakathi kwehiqa lensimbi ebilayo. Ngakho bathi kuhle bamemuke lawo mandla. Ngaleli langa uPhikezelo emkela ngalo incwadi kaLishwe kwaba lomhlangano ntambama kwakhona. Khona ngakibo kaPhikezelo ongokomiti yogatsha olutsha olwalusebenza izindaba zangaphansi komhlaba. Abazali babo babengakwazi lokho. Babesithi ngabakhokheli nje bogatsha olutsha lwenhlanganiso yabo. Ngalolo suku kwakulabantu abali-15 ababevele kuwo wonke amalokitshi akoBulawayo. Kwakungamajaha ali-10 lamankazana 5. Babeqalise ukufika ilanga lingakatshoni. Babefika ngamunye ngamunye ngezikhathi ezahlukeneyo ukuze ukuba kwabo lapho kungananzeleleki. Phela ngalezo zinsuku zonke izinhlanganiso zabantu abamnyama ezombangazwe zazingavunyelwa ukwenza imihlangano. Kulo mhlangano kwenzakala ukuthi kube lomunye wabalawuli abakhulu bempi yenkululeko khonale egangeni. Laba abanye abazange bakwazi ukuthi wayehambe ngayiphi indlela leyo antshungubeza ngayo egwema umlilo wamasotsha ayegcwele ilizwe lonke aze azokuthi gulugudu kuleyo ndlu ababekuyo. Yena-ke wafika muva kulabo bonke. Walethwa ngesinye isikhulu sezombangazwe ababevele besazi. Samethula kubo. Leso sikhulu sabatshela ukuthi wayeseleminyaka 4 lenyanga ezili-10 esilwa impi esegangeni, kodwa kasizange sitsho ukuthi sasimthethela. Ujaha lo kwakuthiwa nguBhayela Zozo. Wayelijaha elihle, wayegele kuhle, ezigqokele izigqoko ezejayelekileyo samuntu wonke nje. Ngaphandle kwamehlo akhe ayekhanya ngathi abukhali kakhulu, akulanye into eyayibonakala okwakungathiwa wehluke kwabanye abantu ngayo. Amehlo akhe lawo ayesesabeka, abenza bakubona ukuthi sibili umuntu lo udla utshani lezinyamazana zeganga. Usuqaliswa umhlangano kwangenwa endlini. UKhumalo ayelalisa kuyo izethekeli zakhe. Avalwa amawindi lamakhetheni kwakhanyiswa ngekhandlela. Phandle lapha okunye kungabafanyana kolutsha okwakuthenjiwe lanxa kungazange kuyazi imfihlo eyayifihlwa endlini lapho. Kwakulokhu kuzulazula kuphosa amehlo enhlangothini zonke. Endlini lapho kwakukhulunyelwa phansi kungafuneki ukuthi ongabe engale kombhili ezwe lokugodwa kwalokho ababengakho kwawena. Inkulumo eningi yavela kuye uZozo. Waqala wawabonga amalunga la ngomsebenzi ayewenzile ngokuphumisa amajaha ngasese ukuba ayengaphandle ebutheni labansundu. Wathi uchuku olwalusenzwa ngamasotsha emajaheni lasezintombini emaphandleni lwaseluphenduke lwaba yisibusiso ehlangothini lwabalweli benkululeko. Wathi bonke labo bantu ngaphandle kwabalutshwana ababalekela emadolobheni base baphuma elizweni baya ezinkambeni zokufundela ukulwela inkululeko yabantu abamnyama. Wacaca kuhle wathi, kodwa uma bekhona edolobheni lapha abafuna ukuya empini yesizwe libatshengise indlela njengalokho ebelivele likwenza. Waqhubeka uZozo wathi, batsheleni abasakhulayo ukuthi babe lethemba lokuthi sizawanqoba loba kanjani amabutho kaMpumulonde. Okunye kwalokhu elikuzwa kubikwa nsuku zonke emsakazweni kuthiwa thina abalweli benkululeko siyanqotshwa kungamanga luhlaza. Esetsho lokhu wakhupha ibhukwana eliqatshanyana esikhwameni sakhe. Wathi yilo elimumethe konke abakubonayo
lakwenzayo labazalwane bakhe abehlukeneyo asebenza labo kusukela mhla eqala ukulwa impi kuze kube yileyo nyanga. Wathi isikhathi sokubafundela konke lokho okumunyethweyo yilolo gwalo sasingekho. Ngakho wababalela nje uluhlu lwamanani amasotsha ayebulawe ngabalweli benkululeko inyanganye. Wenza njalo laseluhlwini lwabalweli benkululeko ababebulewe ngamasotsha. Bamangala ukuzwa amanani amakhulu kangako amasotsha athi ayebulawe ngabalweli benkululeko. Abanye baze basola emoyaneni yabo bathi laye usesengalezimithio njengalokho kwakusenziwa ngumsakazo welizwe. Esebatshele lokunye okunengi okwakutshengisa ukuthi abalweli benkululeko babelikhulela ibutho lababusi, waphetha ngokuthi, okunye thina abasegangeni esingakufuniyo kini lina bodadewethu. Watsho izinsungulo zamehlo akhe sezisemankazaneni, yilokhu ukuthi liphonga ukhomba nje amajaha elingawaziyo ukuthi ami ngaluphi unyawo. Phela siyakwazi ukuthi lapho kulothando kayikho imfihlo. Umuntu usuka ahotshuze konke nje angatshiyi lutho. Ngakho bodadewethu musani ukuthi liphethe izindaba ezibucayi kanje, bese likhomba izitha zesizwe ezinsundu. Nanxa lingazisebenzi izindaba ezinje, xwayani lamajaha angaba izitha zethu. Amankazana angakhomba izitha zethu angasebenziyo umsebenzi lo owenziwa yini. Lokho njalo kumele akwenze ethunywa yithi sihlose ukuba ayesicuphela imfihlo zakhona. Ngaphandle kwalokho akungabi lantombi esekela impi yenkululeko ekhomba lezi zinja ezimnyama ezidla ubukhokho obuhwaywa ezimbizeni zabelungu. Watsho ubuso bakhe sebububi nanxa nje wayengakhanyi kuhle ngoba ikhandlela lalinganelisi ukukhanyisa indlu yonke. Waqhubeka uZozo wathi, thina abombutho wesizwe kanye kasilaqolo kumbe uzwelo entombini enjalo ngoba siyazi ukuthi layo iyabe ingumthengisi. Ngakho ijaha layo lelo nxa sesilisusela amanqe layo kasiyitshiyi. Esephendulele ubuso bakhe emajaheni wathi, amazwi la engiwakhulume kubodadewethu ngiwatsho lakini bafowethu. Xwayani izintombi ezingondimi mbili, zixwayeni izintombi ezikhotha amathe abobhujwa. Zizalithengisa kubo ziwuthengise wonke umbutho olwela ukukhulula abantu bakithi kulo mbuso wabancindezeli. Esephakamise ilizwi kancane wathi, phansi lezinja labobhujwa. Bavumelana labo ngamazwi aphezudlwana bathi, phansi, phansi lezintombi zabo, phansi lazo, phansi lombuso wabancindezeli, phansi lawo, phansi labalweli benkululeko, phambili labalweli benkululeko, phambili labo, phambili labasekeli bempi yenkululeko, phambili labo. Emva kwalokho umuntu weganga wabanika ithuba lokuthi babuze lokho ababengabe befuna ukukuzwa kuye. Ngakho-ke bambuza imibuzo eminingi, babeqale besesabe bacina sebekhululekile. Wabuza-ke uPhikezelo ukuthi obhujwa ngabantu abanjani. Waphendula uZozo wathi ubhujwa dadewethu umuntu oqoqa inotho eyibuthelela kuye ngezindlela zokuncindezela abanye abantu. Ufuna ukuthi inotho yelizwe ibe ngeyakhe yedwa. Wenza inzuzo ngokucuca langobuqili obutshonisa abanye abantu. Esekwenzile lokho usebenzisa amandla aleyo notho yakhe ekuzenzeni umbusi walabo bantu abatshonisisayo. Ulwisa ukuthi bahlale bengabayanga umuntu onothileyo kube nguye kuphela kuze kube laphakade kulokhu kunjalo. Kwathi besakholisa ukuzwa ubumnandi bokutshaqiswa kwemizimba yabo, izigemegeme ezisabekayo zezenzakalo zasempini kwaqoqodwa emnyango. Owayeqoqoda wazibetha ukuthi ungubani bamvulela wangena.
Kwakuyilesiya sikhulu senhlanganiso esasize lo Zozo. Khonokho uZozo waphetha inkulumo yakhe waphuma laleso sikhulu baya lapho kungazanga muntu khona. Sebesele bodwa abeqembu likaPhikezelo bezwa kungathi babekade bephupha lapho bekhumbula ukuthi babekade belomunye walabo bantu beganga amasotsha ayebadinga nsuku zonke ngamehlo abomvu gebhu. Ababengamagwala bake bezwa sebegedezela kancane lapho becabanga ukuthi aluba kwake kwenzakala ukuthi amasotsha afike kuleyo ndlu ababekuyo uZozo ekhona, babeza kuba yini bona emhlabeni lapha? Engxenye ngabe kudala behletshunwe amakhanda abo ngezigwagwagwa. Mhlawumbe ngabe sebesezingeni. Mhlawumbe ngawo sebesezingeni amasotsha mhlawumbe ngabe sebezingenile ezamasotsha izinyawo lezandla zabo lezi nemibhobho yawo. Uma bebesile kulokho mhlawumbe ngabe sebevalelwe esitokisini esingumlindi ongaphansi komhlaba lapho umuntu ovalelwa khona aze akhitshwe esefana lomkhobo owafelwa ngunina. Izenzo zombuso. Wayibambe ngesidukwini kasizwa isililo salabo abancindezelayo. Lapho bekhala yena uzwa ngathi bahuba ihubo elimnandi kakhulu okumele abenze balihube kokuphela. Bathi sebeke bawahluza njalo amazwi ayekhulunywe yileliya jaha lasempotheni bebonisana ngobuqotho bawo bachitheka. Basuka ngamunye langababili ezikhathini ezexekeleneyo bebuyela ezindaweni zabo. Esesele yedwa uPhikezelo wakwayithatha njalo incwadi yakhe yayivele kuLisho wayibala futhi. Khathesi wayizwa isimsika kakhulu emoyeni wakhe kulakuqala. uLisho abalweli benkululeko wayebabize ngelithi ngamaterroristi. Kwaze kwaba kahlanu encwadini leyo. Wazibuza uPhikezelo kutshoni lokhu. Waziphendula impendulo yakhe yemini wasebuya enanzelela ukuthi umnakano wakhe wawungehlukananga lalokho kwakutshiwo nguZozo lo owayesanda kusuka. Pho athini-ke yena owakoKhumalo ngaleli jaha lakhe alithanda kangaka uma kungabaqotho ukuthi lona lisekela umbuso lo okuliwa lawo? Alale? Hayi. Lokho angakwenza njani yena sewakhutshelwa? Dokangaziwa. Le mali yakhona ngithi sekudala azithengela ngayo amathokazi 3 koviyo ekhaya eGwelutshena le. Enye yakhona ngithi yiyo unina athengelwa ngayo inkalakatha eJaliliyana aklolodela amanye amanina ngayo khona le ekhaya. Hayi, kasoze amali. uLisho kasuye mthengisi, kakaze athengise muntu njalo akayikufa akwenza lokho. Umuntu angaphika ngezindaba zelizwe agcine engasakwazi akwenzayo. Esaziduduze ngalawo uPhikezelo wazitshatika ezingutsheni zakhe ukuthi alale. Kodwa wananzelela sekungemva kwesikhathi eside ukuthi ingqondo yakhe yayisacubungula njalo imizila leyana yasencwadini kaLisho yayimenza ezwe ubuhlungwana emoyeni wakhe. Kwamthatha isikhathi eside ukuthi ingqondo yakhe ayikhuphe kulowo mfolo owawusumswelise ubuthongo. Bamjuma. Wathi lelelelelele walala. Esengena enzikini yabo ubuthongo. Eseselizweni lobuthongo waphupha eyibona ibambene phakathi kwezintaba impi yabalweli benkululeko eyamasotsha aseRhodesia sikhala isigwagwagwa. Khonokho wayibona isihlehla emuva yamasotsha. Bathuza amandla amakhulu abalweli benkululeko. Bayisunduza ngojujumezelo olukhulu eyabafu yaze yakuthi bhudlu ngemhlane phakathi kwamanzi enkalakatha edamu elalisekhalweni lwalezo zintaba.
Wahleka kakhulu ephumisela uPhikezelo kwaze kwethuka umnawakhe wayejumekile laye eziphuphela awakhe amaphupha. Wamvusa wambuza ukuthi uhlekani phakathi kobusuku. uPhikezelo watshela umnawakhe ukuthi ubephupha. Bathula balala. Ekuphaphameni kwakhe ekuseni uPhikezelo engakaphumi ezingutsheni ingqondo yakhe yabuyela emva emhlanganweni wangayizolo kusihlwa. Kodwa wakubona wakuzwa kusenzakala njalo kungathi ukhangele umfanekiso webhayisikobhu. Sekusele sokumele ukuthi avuke, wavuka, wageza, wenza ukudla kwasekuseni badla. Ngesikhathi esifaneleyo wagada ibhasi waya emsebenzini. Kungakabi isikhathi eside beqalisile ukusebenza uPhikezelo wezwa kuthiwa uyabizwa ngumaneja wabo umnumzana Hili. Waya ehofisini kaHili ehamba kancane. Umoya wakhe wawusuvuvukiswe yintukuthelo. Babethe beqalisa umsebenzi wabona kungamankazana okubili kwesilungu kusiwa ehofisini yakhe uHili. Ngakho wahle wakwazi ukuthi wayebizelwa ukuba akufundise umsebenzi wakhona. Waya khona ethetha emoyeni wakhe esithi, "Obhujwa sibili. Obhujwa mina kumele ngibafundisa umsebenzi. Kusasa nampo sebephezu kwami, sebehola ngengwane, sebeyibo abangilawulayo futhi emsebenzini abafundiswe yini. Ngililele lokukhwela mina. Konke kungabantwana kwabobhujwa ukuthola umsebenzi lapha kukhwela ngami. Mina umvuzo mpu kuyini khonokho?" Watsho inikina ikhanda esengena ehofisini kaHili. Kwakungasekho lapho okungamankazana lokho. Wangena lapha unikina ikhanda Phikisi. "Kwasenjani?" wabuza ebobotheka uHili egava ingidi yakhe. "Akunalutho," waphendula esemangele uPhikezelo. Yena wayengakunanzelelanga lokho uHili ayembone ekwenza. Uthe lapho ethi uyema phambi kwetafula kaHili ukuba ezwe lokho ayekubizelwe, uHili wakhomba isihlalo ngophondo lengidi yakhe, emtshela ukuba ahlale kuso. Wenza njalo owako Khumalo wasethula zwi amehlo akhe kaMangoye esekuHili. Zasezivulekile lendlebe zakhe ezaziqaphe kungathi zazidalelwe ukugola izindaba ezikhulunywayo. uHili waqala walayitha ingidi yakhe wazibhemela ethule kungathi akulamuntu ombikizileyo lapha ehofisini yakhe. Kwamqunula lokho uPhikezelo waze wakhuluma emoyeni wakhe esithi, "Ubunyanga yibugqili sibili oqobo. Kambe aluba lami njengesinye isikhulu somuntu la bengakwenza lokho." Eseze walikholwa igwayi lakhe uHili wakhumula ingidi emlonyeni wakhe wayiphatha ngesandla wathi, "Umsebenzi ususandela lapha Phikisi. Njengoba lawe uzibonela ngakho siqhatshe amanye amantombazana amabili njengenjayelo yethu. Ngifuna ukuwafundisa wonke umsebenzi wenu. Ngikunika amaviki 3. Emva kwalokho ngizabahlola mina ngokwami. Ngiyazi ukuthi abasoze behluleke. Izithupha zabo zezikolo zitshengisa ukuthi babukhali la." Watsho ezithi qo ekhanda ngepenseli. "Phezu kwalokho lawe ngikuthembile. Akula ngitsho loyedwa owafundiswa nguwe umsebenzi wake wahluleka ukungisuthisa lapha esengimhlola. Uzasebenzisa ihofisi kaDavidson. Usesekhatshana ukuphenduka empini. Ngitsho nxa okungamaterroristi kuzakhutha ukumcacada ikhanda ngemibhobho yakho yamakhomanisi." Watsho esebebotheka. "Yikho lokho, hamba-ke ntombi." Wakhona ngale ngehofisini kaDavidson. Watsho ithi qho njalo ingidi yakhe emlonyeni. Wabhema ecimezile eyihweba kancane sankosi yamakhosi. Ekubeni uPhikezelo asukuma aphume ayekwenza lowo msebenzi ayewuphiwe, wathi nyikisa kuphakama kodwa wabuya wathi zwi phansi phambi kukaHili, amehlo akhe esewalengisele phansi. Wayengathanga pehle lapho.
wakusitsha inkani ngaphakathi kwakhe. Elinye ilizwi lalimkhahlela lisithi kasukume masinya ayekwenza lokho ayekutsheliwe. Kodwa wayethi uyaphakama, elinye limbandezele phansi ngamandla amakhulu lisithi kahlale khonapho abuze ikhiwa leli ukuthi kanti yena woze aphiwe nini isikhundla kumbe iholo elilingane umsebenzi wakhe lo owawenzayo. Kungani okungabantwanyana okwakufundiswa nguye umsebenzi lo sekukhona lephezulu, sekuthe kho phezu kwakhe. Wo, ngabe yena engumuntu omnyama? Kanti ukuba ngumuntu omnyama kulicala yini emhlabeni lapha? UPhikezelo wayengakakwazi okuyikho ayezakwenza. uHilu wavula amehlo akhe, wamangala ukubona uPhikezelo lokho elapho. Wakhuluma lokho ethunqisa ingidi yakhe wathi, kanti kawuzwanga na ukuthi ngitheni? Ngizwile, waphendula uPhikezelo, ingqondo yakhe isidinga impendulo yombuzo ayesewubonile ukuthi yiwo wawuzalandela. Pho waphuma lentuthu emlonyeni kakhulu umbuzo lo. Kanti mina ngililele yini lapha? Watsho waphuma wodwa umbuzo lo emlonyeni kaPhikezelo. uHili wasonga ubuso bakhe wamkhangela ngokadokotela ehlola isigulane. Wakokhumalo laye wayesemthenzo ngezimbokodo zakhe ezimnyama ehlose ukuthi ikhiwa leli libona ukuthi uyayifuna sibili impendulo yombuzo wakhe. Utshone ngalokho. Wabuza uHili engakuzwisisi ngempela okwakuthiwa nguPhikezelo. Wakubona umntakakhumalo ukuthi umphicile uHili lo. Ngakho indaba yakhe wayiqalisa ekuqaliseni kwakhe ukusebenza lapho. Wabalisa ngokusebenza kwakhe, walandisa amakazana wawafundisa umsebenzi wabo lo. Waphetha ngokuthi bonke laba abantu engibatshoyo namhlanje baphethe izikhundla ezinkulu. Abanye babo yibo asebengilawula emsebenzini lapha. Phakathi kwabo bonke kakho lamunye olemfundo engaphezu kweyami. Ngakho awungeke uthi bakuleso zikhundla ngoba bafundile kulami. Ngenxa yakho konke lokhu esengikuchaye phambi kwakho, ngifuna ukwazi ukuthi mina ngililele walidingela ukuba izisebenzi zakho zikhwele ngalo na? Wabethaleliwa, waqhulula amehlo akhe umntakakhumalo. Kwathi dle kuHili. Wafuna ukumphendula kodwa wayiswela impendulo elohlonzi. Wayekwazi ukuthi abelungu baphakanyiswa masinyazana lapha emsebenzini, nxatshana abamnyama betsheda ndawonye sanhlathu ehlifizwe inqola kumbe isitimela eqolo. Laye wayethole kunjalo, lesizathu sakhona engasazisisi. Wayengakaze avele akudinge ukuthi lokho ngoba wayengaboni lutho olunxele kukho. Kwakusanto eyadalwa nguNkulunkulu okwakungela muntu okwakumele abuze ngayo. Kodwa lamhla nangu umuntu omnyama lo esemjamele embuza ngento elizilo. Pho athini? Wathi kuhle akhulume iqiniso. Ngakho wachaya izandla wathi, Phikizi, izinto lezi lami angizazi. Nami ngafica ukuqhutshwa ngaleyo ndlela. Ngiyakubona lami ukuthi lokhu kunxele kakhulu. Kodwa kuyini engakwenza? Ngingakuthi qhuzu uye phezulu kancane, kuza kuba lohlupho lapha. Amankazana amhlophe kasoze avume kusebenza ngaphansi komuntu omnyama, azakhalala umsebenzi. Sekunjalo abangaphezu kwami bazangethesa icala, engxenye bagcine sebengixotsha emsebenzini wabo. Lolu lubandlululo lokuqala lokugcina, watsho ngesikhulu isibindi uPhikezelo. Waqhubeka wathi, lezo zisebenzi zakho ziyamangalisa ngoba ziyakwazi ukuvuma ukuba ngaphansi kwami lapho ngisazifundisa umsebenzi, kodwa zale ukusebenza ngaphansi kwami. Lawe wena nduna yethu, kawulawo amandla okukulungisa lokho. Ngalokho-ke mina muntu omnyama kumele ngikhanyelwe phansi emhlabathini ukuze kuhlale kulobuzalwane lokuthula lapha. Ayi, esami isililo kasitsho lutho ngoba ngiyinto nje ingelamnikazi. Esesonge ubuso bakhe wathi, lobu yibuthakathi obuyisono lakumdali wabantu. uHili wabutha izinhlonzi zakhe wathi, wena usukhuluma izindaba zombangazo. Amahhovisi la
akasinkundla yokukhulumela izindaba zokubuswa kwelizwe. Wathula uPhikezelo edinga ukuthi lingaba yiliphi eliphume kuye elithinte ezombuso welizwe. Eseliswele wala wathi, "Angikhuluma ngalizwi lalinye ngizombangazwe. Mina ngikhuluma ngokumayelana lamalungelo ami emsebenzini lapha." Ebona ukuthi intombi le kayihlehleli emva uHili wenza ubuntu wathi, "Iqiniso libuhlungu Phipps. Umkhuba lo ongaqondanga wamiswa ngabadala abangasekho abawumisa bengakubona okwakuzenzakala eminyakeni ekhatshana eyayisiza bengakubonanga. Babeyiziphofu nje. Aluba babebona ngabe kasilalo lolu hlupho. Mhlawumbe lempi eliwalo le ngabe kayikho. Ungasenanike indaba yakho sengiyizwile. Ngizayidlulisela phambili kubadala. Mhlawumbe bazabona abangakwenzela khona." "Angikufuni mina lokho," watshinga sahlanya uPhikezelo. "Hawu," wamangala uHili, "kanti mina ngifuna ukukhangelwe indaba yezisebenzi zonke ezimnyama ezisebenza lapha, hatshi ukuthi ngenziwe izaba lokufihla ngalo bandlululo lwenu." Wazonda uHili wakhukhumala wabangaka. Uthe wethi kakhafule amazwi anukayo kwakhala ucingo walwamkela. Esezwile ukuthi mbani lo wayekhulumisa, wammisa kancane watshela uPhikezelo ukuthi aphume ayekwenza umsebenzi lo ayemuphe wona. Wasukuma ngokuthula mntakaKhumalo wayakwenza umsebenzi wakhe njengokwazi kwakhe. Ngale ngemva uHili wathi seqedile ukukhuluma lalo wayemtshayele ucingo, wengezelela elinye igwayi engidini yakhe. Wabhema ecabanga lokho kwakukhulunywe nguPhikezelo. Kwakungaphose kuzwakale kwabadala ukukhalaza ngokwenyuswa kukaPhikezelo. Kodwa lokho ayesekukhalela ukuthi kukhangelwe le ndaba yokuyizikhacakhaca konke kokungamankazana okumnyama, lokhu okukhohlwa lokwenza umsebenzi wakho, kulibala ngokutshona kuzilimaza imithi yabelungu, kuhwaya izikhumba zakho ngayo, kusosa lezinwele zakho ngemlilo, kulwisa ukuzenza amakhiwo akungeke kuvunywe. Ngakho yena uzakhulumela yena kuphela uPhikizi lowo, okubonayo ukuthi akulunganga ukuphakamisa abamhlophe kuphela, abamnyama befulathelwa. Sima lapha isahluko sethu sesithathu. Uyasithela ukwasiqhoza asihlane ngokuzayo kusahluko sesine. Ngenziwa ngomumo welizwe.